Main rel, main rel. Main. Ini biar naik dulu kami. Bang, udah bang, itu bang, udah deket itu kan? Besar. Ekornya aja bang. Ah, udah, oke. Yeah. Oh, mah. Wah, aku buat salam-salam tadi loh sama Wak itu. Wak itu. Luar biasa. Kirim salamnya buat Pak Endut. Cepat pulang ya. Yang dari mana dia? Dia daerah mana dia? Wonogiri. Ini salamnya aku persembahkan juga buat Pak Isgalu. Untuk Pak Isgalu, aku persembahkan ini Golden Reveille. Kok malah situ lagi. Udah tarik sana. Udah ada pas nih. Selamat pagi. Strike. Ya. Strike kepiting. Kepitingnya banyak juga nih. Apanya nih? Tarik strike kepiting. Kata bro, kepiting. One crab. One crab. Crabby. Yang penting Oke. Bayu Lingsang. Nah, itu dia. Jumpa lagi kita. Bayu Lingsang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Oke, ikhlas. Ngejig. Goyang nggak? Oke.
It's impossible to turn back the time. Memories don't fade when they're filled with pain. Yet we endure for our friends that pass to a world where the light is black. Every day we pave the way, but when it's time, we'll be sure they pay. March along, fear no harm. Now we rise on the battlefield, watching the sparks fly. We're always clashing swords, trying not to die. But we will never forget the deaths of our foes and their last breath. All the horrors that we've seen makes us wish that we could live a dream in a world filled with peace. Here we rise Tunggu bang, biar naik dulu bang, biar ngabang dulu deh. Wah, nggak repot juga ini. Di dalam ombak ini dia bermain-main. Now we rise again. Bayam-bayam Jigjos, bayam-bayam Arif. Rakus sekali ya, bayam-bayam kakak tua. Saya mau nyoba dasaran. Udah putus. Oke Bang Arif.